Dobrodošli na kurs Office 2013 noviteti. Ja sam Aleksandar i bit ću vaš instruktor. Odmah želim da vam skrenem pažnju na činjenicu da je ceo Office doživeo velike promene, a na ovom kursu ćete videti šta je novo ili poboljšano u pojedinim programima. Za početak ću vam pokazati kako izgleda novi i poboljšani korisnički interfejs, kako funkcioniše integracija sa oblakom i touch režim. Nakon toga ćemo preći na najpopularniji program iz ovog kompleta, Microsoft Word. Tu ćete vidjeti kako se koriste nove funkcije, kao što je dodavanje online video sekvenci, ali i mogućnost da se PDF dokumenti otvaraju i direktno uređuju. Nove funkcije u Excelu će vam omogućiti da budete još efikasniji. Jedna od njih je i Flash Fill, koja vam omogućava mnogo brži unos podataka u ćelije. U PowerPointu ćete vidjeti kako se koristi Presenter View, novi režim koji vam omogućava da publici prikažete sadržaje koji su drugačiji od onih koje trenutno imate na svom ekranu. Pošto nas čeka još mnogo toga, vreme je da krenemo sa prvom lekcijom.